Muratbek Rıskılov atınдағы ел аралық сыйлықты алдым. Мен келгенде 6 ай бұрын Muratbek Rıskılov қаза болып қалыпты. Жашың улам өйділеген сайын бала кезіңде естейсің. Ең ұлысы 64 жасында өтіп кетті. 46 жыл бұл жон гана жылдар емес да? Ооба. Бүтүндөй бир өмүр. Ооба да. Сагыныч, кусалык. Аябай. 36 yaş, 37 yaşında заслуженный артист болдum. Шаршиевтер, режиссерлер келет да, учуз көрмес, жаштар келет. Мен келбейт деп аткан жокмун. Бирок Шамшиев болуп келбейт да, маселе ошондо. Ошону айтып атам десем, көзүнөн жаш келип кетти. Ошонун жаман жагын издеп, жаман жагын чукулабай, жакшы жагын алып калганга аракет кылгыла. Саламатсыздарбы, урматтуу Жұлдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Кезектеги маек өстү сиздерге сунуштаган турабыз. Бүгүн өзгөчө инсан менен маек курабыз демекчимин. Кыргыз эл артисти, театр жана кино актеру Замир Сооронбаев мырза. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Кандайсыз? Кудайга шүгүр. Кеңиз ден соолугуңуз, өзүңүз жакшы жүрөсүзбү? Акырын жакшы. Көптөн бери сиз менен маек кылууну ниет кылып койгон элек. Бүгүнкү күнгө буйруптур, Буйруганы бүгүн да. Ыйык Рамазан айында. Ооба. Кеңиз эми маегисти башталында биздин бир көрөрмандар менен учурашып саламдаша кетсеңиз, биздин аудиториябызда, биздин көрөрмандарыбыздын арасында сизди күткөндөр, сизде маек алгыла дегендер көп болду да, сурагандар. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана рахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Эми неребиз, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу калкым. Мына Кудайдын ыйык күнү Рамазан айында жолугушуп атабыз. Орозоңуздар кабыл болсун, жакшылык болсун, тынччылык болсун, өлкөбүздө өнүгүү болсун, эң негизгиси ден соолук болсун. Мен тилегеним ушул Рамазан айы деле жарымдап калды. Кудай буюрса ийгиликтүү жакшылык менен бүтсүн деп тилейм. Сөкөз маек башталардан мурун дагы дал ушул санжыра тууралуу сүйлөшүп кеттик, агай. Ата тегиңер каяктан болосуңар деп бизге суроо узатып калбадыңызбы? Анан келиңиз, дал ушул суроону мен сизге узатайынчы. Өзүңүз боюнча кененирээк айтып бериңизчи. Мен өзүм ата тегим Нарын обласы Кочкор району Мантыш деген айыл бар. Ошол жерден барат мен. Жет атам ошол жерде өткөсү Торошакка коюлган. Анан мен өзүмдүн атам мамлекеттик кызматкер болуп, ошо өмүр бою Нарын областынын бардык райондорунда иштеген. Анан Нарында иштеп, Нарында төрөлүп мен. Анан кийин ошо Нарында окуп, Нарындан бүттүм мектепти. Бирок айылга баягы каникул болгондо ошондо барып, ошо өзүмдүн атамдын бир тууган жалгыз агасы бар эле, ал өмүр бою ошо Мантышта туруп көзөттү. Ошо атамдыкына чоң ата дечүбүз, эми ошонукуна баары ошол жерде баягы айыл деген айылда бир керемет жер. Ышкын терип, балык кармап, ойбуй, ушундай өткөн күндөрүбүз бар бала кезде. Азыр дал ошол айылга деген сагыныч бар да, агай? Аябай да. Анан анткени жашың улам өйдүлөгөн сайын бала кезиңди эстейсиң. Бала күндөрүңдү эстейсиң. Ошондо өткөн күндөрдү эстейсиң. Анан чогуу жүргөн ушундагы
alыс жақын туғандарды естейсің, мұндан бір 4-5 жыл бұрын мен ошо биз ошо шербек уругу деп коет. Ошо атама Шербек атабызга Кур'ан окутуп коеюн деп атайын мал союп бияка чакырдым. Бирок туугандардан ошо 60-тай аксакал көчкадар бар келишти. Мени менен тең ойноп тең жүргөн балдардын баары тең аксакал болуп калышыптыр. Ошондо биздин уруктук Шербектен тараган урпактардын мен 6-нчы аксакал болуп калыптырмын. Атаңдын көрүү деп анан кийин ошондо ойлойсуң да. Ошо арбак колдосун ошолор деп Кур'ан окутуп неме кылганбыз. Сагыныч беришти. Ошондон кийин кадимкидей мында бир жонумда бир жүк таштагандай болуп жеңилдеп калдым да. Анан албетте нарында болсо мына ошол жерде кинтиккан тамган жерим. Кыргызда айтат эмеспи? Кинтиккан тамган жер анын ата журт деп. Ошо кинтиккан тамган жерим нарын ата журтум ушул Мантыш. Тага журтум ошо Тянь-Шань району Тырым Сейиттер эмгекчилер деп коет. Кайын журтум Талас. Анан айылга бара элеңиз кенес канча жылдын жүзү болду агай? Нарынга бара элегиме 15 жыл болду. Эң эле Нарынга ошо Мантышка бара элегиме 15 жыл болду. Анткени 15 жыл мурун бардым эле да 10-жылы. Анан кийин андан келип антип 15-жылы чыгып калбадым. Ошону барбадым. Азыр врачтар уруксат бербейт. Бийик аякка чыкпа, давление бар да. Аякка чыкпаңыз деп. Анан айтып калдыңыз, нарында кинтиккан тамып, төрөлүп өсүп, чоңоюп, так ошол жерде бактылуу балалыгым өткөн депчи. Анан бактылуу балалыкта сөзсүз түрдө ата эне эске келет эмеспи? Бир туугандар. Кеңиз ошо бактылуу балалыгыңыздан. Мен өзүм 6 бир тууганмын. 4 эркек, менден кийин 2 кыз. Мен эркектин кичүүсүмүн. Менден улуулар 3 агам, 3 тең бул дүйнөдөн өтүп кетти. Эң улуубуз ошо 64 жашында өтүп кетти. Андан кийин 2 агам экөө тең 58 жашында өтүп кетишти. Ортанан бул экен. Баягы 2007-жылы ошентип биринин аркасынан бири кеткенде ушундай жаман болгонмун. Сүйлөшүп алгансып кеткендей болду да. 2 агам кетти, 2 жеңем кетти. Анан менден улуусу менден 1 жаш 7 ай эле улуу болчу. Экөө суда болуп жүрсү. Ал бул шаарда турчу. Эме өйдөккө дачада. Анан ал ооруп 13-жылы ал өтүп кетти. Менден кийин 2 карындашым бар. Менин 2 карындашым азыр көлдө турат, турмушка чыккан ошол жакта. Андан эң кичүү карындашым Нарында ошол эле калды. Ал мугалим, элекартууну отличниги. Нарында турат. Экөө тең үй бүлөлүү, неберелүү, чөбөрөлүү болуп калышты. 60-тан ашты экөө тең. Мен болсом мына бияка 74-жылы келгем. 1 жыл биякта окудум. Анан кийин 1 жылдан кийин 75-жылы Ташкентке жогорку окуу жайга тапшырып, ошол жака өтүп 79-жылы бүтүп келдим. Бүтүп келгенден кийин эле мени бул Кыргыз драма театрына алып калышты. Ошол бойдон Кыргыз драма театрында калдым. Тиги байбичем экөөбүз ошол жакта бир жерде да чогуу окуганбыз, Ташкентте чогуу окудук. 4 жыл сүйлөшүп жүрүп анан. Кой кечке эле сүйлөшө беребиз, сөз деле албай калдык, ошо үйлөнгөн. 3-курста үйлөнгөнбүз. Бир кыз, бир балабыз бар. Кызым азыр Түркияда. Ошол жакта өзү
tilçi. Orus tilçi. Ama o bana şu kızımın balası. Ne öğrensin? Bir yerde törlөгенде biz bakıp yok aytıkları sen ata babamın yanına gitmeyin görüşürüz yanımızda. Ana endi 87 yılkı balam şimdi Aybek Zamirov'da vurdap çıkıyor. Ооба. Oşa benim balam. Kırçı. Жаңы болор. Ana kaçan ben hem montörçül olup kaldım. Bir gün ötüp geçim nebere görmeye ötüp ketemim ben. Üylendi atıp 34'e çıkkanda üylendi. Adım 3 balası var. 2 erkek bir kız. Ulus erkek anlayınki yok o yegis bir kız bir erkek. Evvel aşağıda karab oturgam. Tayland'a çıkan isarabet bir aydan beri. Telefonda hemen salut поздравительный. Аташка, с праздником. Я вас люблю деп. Tanga. Balam bilen gelin dursadım. Kırgızca söylüyorsun uydan. Yok dedim. Sadika var zatuşa. Babtırayım sadika var sadikte soğurtça söylüyor atkandır. Uydan kırgızca söylüyordu. Kırgızca bilmeye kalatın. Oşayda tam boşa. Неберелериңиз эрмек турбайбы? Erme aябай sağırıp kusa olup otam cevabı. 11'inde gelişet. Айтып калдыңыз, дал ушул Бишкекке 74-жылы келгем депчи. Биз айылда чоңойгон инсандар сөзсүз түрдө дал ушул өз кыялдарыбызды орундатабыз деп Бишкек шаарына келип калат эмеспизби? Анан бул да сизде мисалы актер болом, кыргыз элине таанымал. Бул сиздин балалык кыялыңыз беле? Ата энеңиз колдогон, Ben bu kesip tanıdığı hiç kime Türkçe olgun yok, hiç kim beni kollap para koy degen yok ben özüm kögörüp oturup. Antkeni ben anda hemen sürekli karab oturuyorum. 10. klas okçu gidiyor, albüm uyuşturgam. Al vakti moda olmuş, albüm uyuşturup. Baldan yaşlar, kızı bala erkek bala. Aslında birinci betine Murat Börüskul'un suretini çaptap durumdağı akırkı albümün camkın bütken yerine bakan kızı geyen suretini çaptap koyup durun. Karabalık bu da taң kaldım. Oşandırı görsem bana buyurtma vergen akşı öyle. Ben 94 yılı Murat Börüskul atındağı el aralık sıylık aldım. 95 yılı Baybiçem Bakan Gıdık ev atında öyle sıylık aldı. Bergel'den görüyorsun, gördün mü? Ben biliştim, 10. klasda okup çıkıyordum. Sezgen ekem, yavaşça tomaşlap kaldım. Bundan buyruk da. Oka girip, okup kalgandan zalkarlardı görüp, oğa öter tiyatro korkan suyu küçüp. Ne demek 79 bitip geldim, oşandan başlayıp işlep. 82. yılı hoşka Bülsara Beşin Alatında İnstitüs Kustu Ağaran'a bizim yana tiyatralık uçuşuyla muallim var işledim. 30'dan aşkır. 2000 yılı Ardak Tuğ Profesör'de bir işte. İnstitüde. Yiyeceğin dağazı İnstitü işleydi üniversitede. Kafedranın profesörü. Bizim tiyatro baylagan ekan de birini talasdan birini narık. Kulüp ağan çalıyor şöyle tutup gelgende. Raspberry bölüştürüp atıyor. Balam kayaktan bulasın da, narından bulam diyorsun. Hani çile tiyatro var işte. Oş, narın. Gölde? Yok gölde bu açılık boçanda. Yani ana bizim de akademi tiyatro. Sen çıkasın dedi. Talastan bulamız. Narın kavramına tiyatronlar var. Narının şu madaniyetli ürkünü degen tileğinleri var turaylar. Ova dedim. Hanım başka ne diyeyim? Şimdi mi tutum da. Özüm dile narın kavram diye atkan oyunuz var olç.
Emese men söyleyeyim mınday. Dep okumuş ministr bolçu. Sen narından ekensin, sen talastan ekensin. Kalıs boluş kerek. Eki jaka teң boluş kerek. Ökümörtün akademi teatrda kalası var. Bişkekte dep koydu. Korkaklar. Onun al vaqt akademi teatrı oy, bu düngürüp turan kez. Akı bir sürdöp eң ulağan menen jegem gelip eşinden de küsüp turuşkan kaka berinet. Tosup keşkende. Çünkü ne oldu? Kırgızdıramga kaltırdı biz atıp çıktık biz. Soydan kalıp kaldık. Şimdi men 74-nji yılı gelgende Kırgızdıramdın aldına. Ben gelgende 6 ay burun Murat Bey Rıskılıp kasa olup kaptır. Oşa işini gana görmeye kaldım. Başkalardım bar menen işleştim de. Zalkarlar menen. Kuyuk va, Kıtıkey va, Kıtayip, Jamanıp, Göbegönüp, emne degen zalkarlar. Oşlardan tüyün içip, oşlardan sözünü okup, oşlardan baskan turganın karap çoğaydık da. Men taqdırıma razımın oşa. Ulu zalkarlarda böyle oşlardan tarım tarbiye alıp kalganıma men için çoğ mektep oldu. Дал ушул жерден эле канча жыл эмгектендиңиз? Канча жылдык өмүрүңүздү арнадыңыз? 79'dan mına 15. yıla çeyin. 2015'e çeyin. 46 yıl ola 45 болгончу, 46. 46 жыл э. Азыр 46 жылдык өмүрүмдү арнагам деп калдыңыз. Анан азыркы учурда мынтип кырсыктап оору менен алышып, азыр үйдө жатып калдыңыз да. Анан ар бир күнүңүз 46 жыл бул жөн гана жылдар эмес да. Ova da. Бүтүндөй бир өмүр. Ova da. Сагыныч, кусалык. Ayavay. Şunçak ademi bayağı yaşımda öyle bu tecrübe toptalıp büyütüp etip kalan gezde onu korup kalganıma içim örtten kötü. Alıp cezayım degen oylar var ile, isteyim degen işler var ile. Ben Jeneköy 2. kategoridagi artistten başlap jogorku sahnanın çevir degen master scena dep koyat. Oşoga çeyin geldim. Rejissör boldum. Teatrın görkem jetekçisi oldum. Teatrın başka rejissör oldum. Varına jettim. 36 yaş, 37 yaşımda zaslужный artist oldum. 42 yaşımda народный artist oldum. Ardaqlı profesör oldum. El aralık sıylık niyesi oldum. Barına nasıl ben hiç kimge kapatçılığım da yok. Oşanca işledim. Anan dağvağa, örüktüm buşkan gezi oladı da. Oşan buşkan nersenin şiresini alıp el yurtuma bir yerde doğurup kalganım oşa жүрөгүмдө айтат da. Эмнеден улам ооруп калдыңыз агай? Men oşa 2010 yıla Narınga barıp karındaşımın uyunda oturan. Negedir başım aylanıp yıkılıp kaldım. Koşunası doktor eken çıkıra koyup. Geldi davleneme ölçüsü, davleneme 200'e çıkıp etti. Oğuk üstü davleneme sportu var, burada var bile çok mundayım, çok ölçüsü var. Tezmen gettiniz, bir yer büyük de, narın büyük de. Darı parı sayıvan tümit berden. Ertesiyle sayıya kaçıp ettim. O şimdi bir yerden Bişkek'ten andayın. Tungus tiyatrında spektakl koyayım dep oşağa barat. Joldan filarmoniyacının daha bir çalışanıp kalıp kaldı. Anıramatlık Jamal Ece girsem o yüzden ki ne ön kupku olup kalgan, ne bir yerin orada. İlekişte işe turayın işte. Ece skoru çıkırıyıptır. Gelip davleyenim ölçüsü daha koşu 180 liraydı otur. Van sağlık gitti. Doktorlar soraydı da. Burada davleniyemiz var. Bir yol karma oluşunda.
Davulinen soyuna kol kolgan turaya daima dar içip жүріңіз. Mınday dep, bacıda bir cuma jattım ona keyin dar içip жүрдüm. Şimdi ona pendebizde. Ertesi жақсы болған әлі мен нормально болды. Бірақ әлі жұмысқа шығып кетті. Жақсылап жүргем. Азыр bir moda болуп атат, подагра деген bir байгураткыл bir оору бар. O emede Zara'da maçada da koyarken oşanda kislotası koyup giderken. Agen şu o muğundar orada barmağımın şiş böyle orit. Bak stok çıkan da koyma. Stok çıkan da orit de şunda orada. Agen basalbayım, but kiyim, naski giy albay. Жатқанда төшек жамын албайсың, орта тұсында. Ештеке тигиздирбей. Не тіпті ақыншылың шығып, қораға бір жерге шығғанда бұл забор тозылып болшы. Сол жерде врач жігіт бар, төртінші больницаның главный врач. Ошо өтіп барды, ойға машинасымен тоқтап қалды. Әкем не болды? Бұтым ауырды, чиқан шыққанмын, шишіп қызарып қалып тұр. Отырғызып әкем машинаға салып кетті. Dördüncü oralar nemelerge medseseler kaytılar. Tezek počni vaçıdan analizlere koyuladı. Alıştı ana şopurnaydı. Bakeni görecek sıkı. Bana öğrenmiş bakeni. Ben analiz geçinde özüm barganda alavaram koydu. Ama akıllı geldim ben gelsem bile. Geçinde geldi. Bakeni emniyken bütün eşkere çakkandalı emez dedim. Padagra degen oğru var bak ya. Bayların oğrusu. Avrupa'dan gelen aristokratların oğrusu da koydu bunu. O şimdi olup kapısı dedi. Atasını o zaman şimdi bay oldu öyle koydu bunu. Ben şimdi dedim. Şimdi yani. Ama bu neden buladı? Tamaktan buladı. Maylı jebеңiz, koyun етін jebеңiz, şorup içpеңiz. Barına makul bırak. Et jebеңiz degeninge men narındık bolsa bunun. Jebe koyayım dep ben tamaşlamış. Belki olmaydı kesti de güldür. Aşanıp жүрдüm. 15. sırada komandировкаға bir жер бөлүгө еткенбиз да Каракалга. Ушунда бутум кармагансыз подаграм башталып келаткан. Darında unutup kalktım yok. Darışı koçum ben. Yoldan aptekeden bana dar diklafenat koşkan desem. Diklafenat çoğan zemin yaşıyor var mı derdi. Bir darını öyle yaptı da aldı. Vardık. 5'te vardık Karakol'a. Ana private üstünü geçince varken o şoğa yatkıstım işte. Emal geçin sen kızılken de. Главный жолдун ар жагында ошо правительственный гостиница экен. Жолдун бер жагы высокогорьеге кирбейт экен дагы, жолдун ар жагы высокогорьеге кирет экен. Таң каршы мен биринчи жолугушум. Мен да суусуз тура албайм, дайыма суу ичем да. Суу албай калыптырмын кашайып. Таңдайым кургап, мен балдар келсе алдыраларым да. Bir stakan kofe içtim. Kofe davulene bıçak duruyor. Bir vakta başım aylanıp öyle canım ciğer tadı onkuma sayılıp içtim. Öyle kızlar ötüp giriyor. Koş bakayım ne oldu. Evlenme canım bol atam. Troll atam. Bir hafta hemen kalma baktı. Divanga oturup koştu. Skoro çıkarıklaştı. Yani şu buldurukta başlattım da. Doktor çıkarıklarında batıya geldi. Geldi. Davalenin ölçüyle. Nimatop öyle de. Nimatop umarım ne? Ben sıraladım da. İnsült belki dedi. İnsült var. İnsültünüm ne dedim.
meyge kan uyup ketdi. Nima top degen darakanan men asayt 24 saat sayat. Oşonda Kudayga da kımbatlar eken oşon saydı. Oşondan jatkanan ken oşonday süylebe kalptırım. Jat menan teatrdagilar buyakka çalışıp ejeň uyda kalganda. O tümen uçup barıptır. Birat erteň menan gözümdi açtım. Açıp mındagar söyle mаңдайымда байчым ыйлап отурат. Ne oldu dedim, senin ne oldun da öyle söyledi. Bilmeyim ki sen. Жақсымын, жақсымын. Жақсылаймын да. Бірақ тұра алмаймын. Bu yoqdan dostlarım professor bir tanımam tişki çalıp duruşunday. Dostuşunda kaldı adam. Ana kişiyim tanımam tüşü jet barmadı. Barlarına burada tanışılam da WhatsApp'ta. Dedim ki Batır ne oldu? Bilmem bakarsın. Bütün kıyımıldat istedim, bütün bayımı kıyımıldat. Davlenen ölçü, tıvıraç, ayıt veriyor da demine olman. Koyun ökçenime supay geçen törelgen turbaysın Batır dedi. Kulay birisi yakşı olasın. 15 gün bir yerde jatarsın, 15 gün deyinmen. Bişkek'e alıp alavuz, anışattan operasiya alavuz dedi. Men de onun tügege vayağı nemelerde ayttık şeydi, başka sayettim. Darlan 15 gün jattım, 15 gün reanimatsiya ayağına yatan skorim bilen yakap geldi. Tüzlap kelip emeden aparatka salıp reanimatsiyada jattım. Bir ay jattım. Bayıcam 15 günümüz bir ay tüketti. Operasiya kalamda ödünüz bile öyle iyiler öyle var. Gene alayttır. Benim kızım sarsana olmadı. Öldürçü ona konsülüm kılıp atarız. Operasiya cezayla ayıptıraldı atarız. Oşondan operasiya cezalbay kaldım da. Biroq tura albayım, sokağa jatam. Geçime de razı olup ketem. 13-yılı Kıtaylık bir ırkçı jigit kelgen bek. Aşağı restoranda meni tandap turan. Konsertini koyup respekt almadı. Koyup bereyin dep koyan koyup bergem. Konsert ayağı jakşı etken. Kırgızlar ayarlı vraç eken. Meni bayağı olup kaldı uğuğuna keyin үйгө келиптир. Meni görgen. Ayarlı görürler. Biroq neme ginekolog ekende женский врач экен. Görürler. Men erteң sizge bir Kıtay'da alып kelem, jakşı vraç. Jakşı vraç kılayıp tursa da oşantip çaybayın çoğantipten ketdi. Ertesi geldi aytkanda ele. Menden bir 3-4 yaş kiçiği jigit eken Kıtay. Anal gelip yağımda karmayt, yağımda karmayt. Davlenen ölçeyt. İğala terapiyadına, iğne sayat eken de uyanağa. Iğne sayat. Böyle akeň tanesinde nervke sayat eken de. Mintip alıp tağışı turgan jerge sayat eken. Kanalat. Bir jumada oturgusy koyady beni. Oturup kaldım ben. Yok. Masaj жасайды hakikati okudum. Oşol mına özümçe öyle jatam diyor. Özümçe mi oturam. Oşol nöbet koydu. Bir ayın içinde sonra. Akırı bastıramda otgan bokşanan Kıtay'dan atası kaza olup 96'da eken.
Barıp kilimde ketken şoyduran kayra vizası açılış gele albaydı. Анан мисалы айтып калдыңыз өзүңүз мен болуп толуп баардыгы сонун болуп калган кезде анан ушинтип кубап калдым депчи. Анан өзүңүздү кабыл алуу кыйын болдубу? Öte de angen kitap çönde surap atpaysın. Gündür yazıp koyçumun. Onun şu zalkarlarından aytkan sözleri. Orada estep o kişiler mazık keyinkilerge sağak bolar. Jalan ele özüm jöndesin. Yazdım. 22. çıkardım bunu. Çıktı kitap. Ötkende noyabrdan 4'ü, 5'i, 6'sı, 7'si. 4 gün olmadı ben 70 yıldım. Kırgız'dan da. Aşağıda o şeyden kitaplarda alışıp okuyanlar bazıları aytıyor çok yaxşı kitap oldu degenler. İkinci kitabımda o şoğulap yazsam da başlap koydum. Şimdi o padagara kıyna öyle karavaysın bu kollar. Ruşka karmaya almayla. Üyde kompüterler var. Kompütermen yazar, kompütermen yazalmaydıkken beni metal bu koydum. Көмбөгөндөн кийин. Калем ручкага көнүп калгансыз. Калем ручка. Анан кулай берсе жакшы болуп калсам жазармын деп ошойдон токтоп турат. Анан жогоруда сөзүңүздө айтып кеттиңиз, мен өзүмдүн кесибим менен сыймыктанып калам, өзүмдүн кесибим менен сүйүнөм депчи. Анан дал ушинтип кырсыктап калгандан кийин мисалы сизди сыйлаган, сизди урматтаган, чогуу иштеген инсандар келип ал акылыңызды сурагандар көп болсо керек. Сурап турушат. Men jığılgandan ele teatrda kança. Üç ministr almıştı. Üçöydен gelip ketişti. Teatrdan gelip turuşat. Özüm okuşlarım boyama katlap turuşat. Okuşlarım gelip turat. Daha şükür. Jakşyle. Araçlığım yok. Kapaçlığım yok. Ötkende 70 yıllıkın aldığında da bays alıp gelip kettik. Kutuklap ökmetin atынан. Анан айтат го адам баласы негизинен кесип тандоодо жана жубай тандоодон эч качан жаңылбаш керек, жар тандоодон депчи. Анан сиз жогорудан бери маектешип жатабыз, сиз угуп жатам. Анан ушундай бир ой келип жатат, сиз экөөнүн тең тандаганда жаңылбапсыз. Buyursa жаңылган жокмун деп ойлойм. Мына кесибимден баар таптым, ушул даражага жеттим. Үй бүлөмдө балдарым бар, неберели болдум. Мына быйыл Кудай буйрса үйлөнтөлүп атабыз. Кудай буйрса чөбөрө өтүп калабыз, өзүм көз өтүп калабыз. Быйыл үйлөнүп атабыз. 26'a çıktım da Bolda'ydı. Bayken'in tartının 35'e çeyinci var. Bana biz 24'ünde senin mamanı görgemiz. Kızı oldu da suyunu. Sen ne verin, seni 42 yaşı üstü görgemiz. O sen kulak mı civat avsız. Netkini makul dedi o. Жашкен өрөңүз үйлөнтөйүнө калын жаттан турбайсыздар. Şimdi kızım da gelgen. Ya aday da balana da yaşlı var. Үйлендіреміз. Азыр мисалы үйдө болуп калдыңыз, көп учурда театрдагы, дал ушул кино тартуу учурундагы күндөрдү кантип эскерип каласыз? Мен өзüm архивимде карап көрөм кээде. Men bu oğurgandan 15. yıl jığıldım da ötpeyim. Oğurgandan öyle 3-4 kino açtım. Eskide oturuyor. Oşundaki içine. Sağın içine taragan sıkılat.
Tağın karaya çıkıp çıkan vakti ben kinoya geç geldim de. Tiyatrodan boşu var. Yaşlı oynayıp kulüp sekirip şunun gezinde ne degen rollerde oynaytılam da. Sağına sağınma koyasın. Düşüne giret. Sizге атактуулукту алып келген мисалы кайсы роль болду? Кайсы ролдон кийин дал ушул сизди көп эл таанып баштады? Таанымалдуулукту кайсы ролдон алып келди? Ben özüm moğunu katırdım. Şonun için moğuna tanını özüm ayta albayım. Bırak köpçülüktün eldiğini aytısına var. Pressanın nimesinde jarılgandan araganda Manastır Semetey. Aşağı jönünde köp neme çekti. Aytışat. Kaycırga barsan da o Manastır Semetey geldi. Şunu karşıt. Ulduray'dan işte ben uzak oynadım da ben. 30 yıldan aşık oynadım. Ben oynayan rollerim bilen mesela Simbut'tan ben Armandır yok. Manastır Semetey'de oynadım. Aykül Manastır Almanbet'te oynadım. Seytek'te Gülçören bilen Kançören Ökön'tün oynadım. Çopanbay'da Kırgızistan'da ben oynadım ya drama. Çopanbay'da oynadım. Koca Yaş'ta oynadım. Olcay'ımın kişinin yanında Olcay'da oynadım. Armandıra kalgan çok kadayım da. Айтып калдыңыз, мен киного кеч келип калдым депчи. Эң биринчи кайсы тасмага тартуу аркылуу келдиңиз? Кимдин сунушу менен? Mağa gezinde böyle sunuş bolgan kinoga. Jana dele boşu alakta sayını çürdü tiyatroda boşu çıkmaz. Aşağıda kalıp kaldı emettirme jirgam. Men Taşkent'te birinci kursda okup жүргөндө sunuşlar çıktı özök filmge. Boynu Lebet degen bir filmge. Eli olan içinden konkurstan ötküm. Andan da şunday tartılbay kaldım mağa. Andan en bir yakı gelip şunda bir filmge sunuş düşüp janatını boşabay baralbay kaldım. Ama sayız kulağı pantimitini ötken, egemedik gelgenden yine jaga. Benim de çıktım, okuçum bolup kalat da. Şu bala Şeytan Araba degen film tartıp nağa yaşağa çiş berbeysin. Ne kılam ben, kana bir senaryo'm var da oku. Banditlerin başçısıken Oşan oşağı film geçtim birinci. Oşan öyle bir de filmde çıkarıyor daim öyle. Banditler de öyle. Öyle iki filmde şant oynayıp kaldım. Ama ben orada 2016 yılı başladık. Emeğe varan suka ben sadece kaldım da. Bayçım okas. Ama gündüz Prasuduraga ben Kaleska sürüyor onu alıp bırakkan. Ama aldıman iki gelin çıkıyor. Umarım banditler de uğruyor değil. Bayçım çişalap gitti. O kayakta banditim ne diyor tasın vardı. Çişalap gitti. Televizyon görüyoruz da ama bandit kılmış. Bandit de açmıyor. Hem görüyorlar çet dostlar. Oşan baştalgan. Orup kalgandan keyin 18 yılı Ramazan gene Bazarov geldi uyga. O kandaysam kıçkırlıkta. Beni pratikada koç. Pratikanda akın bakılar. Hemen kino başlatam. Dartayın dep. Mirza Kapır'dan Tuzlu Çöl degen piyesasını bilesin mi? Bilem. Yaxşı bilesin mi? Yaxşı bilem. Oşal prezidenti sen aynı üstünde atam.
Bak men kantip oynayayım mintip basalып отырсам. Жайга чейин дагы жакшылап дарылан. Оңолду ошентти. Бай үчүн байка ойнай албайт го. Тендетинде дагы. Кеткен 2 күндөн кайра келди. Ну как, анда сценарийди окудум. Жакты, сценарий жакшы. Пьеса менен сценарий экөө айырмы бар да. Ооба. Жакшы экен десем. Так что мындай деди, мен чечтим деди. Мен кинону заманашып еттим. Жайга чейин. Токтоттум. Жайында тартабыз. Только сен ойнош керек. Все. Утвердить этип койдум деди. Аны байчым анан кыйнап силерди эмете албай, өзүн да кыйнап, силерди кыйнап коет го. Нормально, сүйлөгөн сөзү эмелери нормально экен. Чөнүп турдумайм деп койду. Анан жай келгенде все съемкага. Эстеден. Калча айтып калды, мен өзүмө апарам машина дет да. Мен өзүмө алып барам. Алып керектүү нерселердин баарын машинасына салып, мен салып алган көлгө алып барды. Анан кийин барып түшө баштадык. Эртең кайсы кусок тартылат, баланча кусок тартылат деп айтат. Сценарийди алып алат да отуруп мага жаттатат. Мен памятин жакшы азыр деле жакшысындап калат. Өзүң баа бересиң да. Каякта жакшы, баягыдай эмес. Конечно, баягыдай эмес, бирок да жакшы деп кемпир менен. Көңүлүмдү көтөрүп айтып коюш, мактап коет. Шакылдап жатам, өтө съемкага барам. Барганда даптаяр болуп барам да. Чөс, Гена байка сүйүнүп эле бакшы. Малайсы бир артса уруша баштайт. Заводду караш кандай даярданып көрөт. Нормальный даярданып байсыңар деп алар урушат. 15 күндө тартып бүттүк фильмди. Кудай жалап, давлениемде көтөрүлгөн жок, неме болгон жок, жакшы жүрдүм. Баягы көкүрөктөгү сагыныч эмелер болуш керек, көңүл көтөрүлүп. Film чыкты, Tuzlu Talak деп. Баягы эле берди го, телевизордон. Дайым эле берип калат. Андан баягы дагы бербеди өзү, неме деген. Ayettan Tilek деген film. Ağda çıkım. Tuman деген filmге түштүм. 19-жылы түштүм ага. Анда да бандиттердин башчысын ойногон. Анан бандиттер берген тотуп калчу. Ошо 20 аш фильмге түшүптүрмүш. Бирок айтып калдыңыз да жана сөзүңүздө, мен залкалар менен иштеген инсанмын депчи, мен бул нерсе менен өтө сыймыктанам деп. Анан мисалы азыркы этапта кино тартуучулар менен да иштешип калган экенсиз, мурунку заркалар менен да иштешип калган экенсиз. Көбүнчө сизге театр жакын болсо керек ага, э? Мен эми экөөнү деле эки башка бөлүп карабайм өзү негизи. Чын-чынына келгенде. Бирок албетте театрда көбүрөөк болдум да. Көбүрөөк иштедим. Мага анын үстүнө мен муну мындай деп айтат элем. Мага чыгармашта результат эмес, мага процесс чыгат да. Иштөө процесс. Мисалы мен Шамшиев менен иштешип калдым. Гена Базаров менен иштешип калдым. Залкар кинорежиссер. Мен буларды окуп карап жүрчүмүн да. Тартылган кинолорун көрүп жүрчүмүн. Иши мындай эмес. Залкардын залкар экенине көзүм жетти. Ошон үчүн баягы Шамшиев каза болгондо мен
Pokuran'a bardın da. Aşırıda işlerge oşağınsa interview alıştı. Şamşik ben işteşip kaldım. O akır bölümde ben işteşkem. Ona ayttım anan. Emni aytalası deydi. Emni aytmağalım. Bilegen kinonun en çok magikanın joğuttuk. Şunu sakta elbette şunun mektebini alıp kalbağımız koyuyor. 30 yıl kino vermepti bu işe. 30 yılda emnilen kinolarda çıkaratırdı ama kanday şakirtleri de yerde koyatırdı. Oşa benim mojerim koykalavat etti, oşun sen ben. Jurnalist kıyınıken söz yemeğe buldu da. Ama Kırgızdağ'da Şamşinlikler, rejissörler gelet de uçuz kuramaz, yaşlar gelet filmlerinde. Ana jigitler gelet. Ben gelbeyt de atkan jokmun. Gelet bir muğun ötse, ikinci muğun geleverdi, ikinci muğun ötse, üçüncü muğun geleverdi. Bolup kelgen bolaverdi. Yaratıştın mıyzam oşanda. Biroq şamsiyip bolup gelbeyt de, masala oşanda. Oşana aytып otamsam, gözünden jaşlar gelip ketdi. Bunun ustu orada. Masala oşanda ben oşol jönde aytdım. Gelet kardeşler okup gelet balдар, yaşlar gelet. Biroq şamsiyip bolup gelbeyt de. Ansıganda gene basarıp bolup gelbeyt de. Eğer oşo kişilerde ubagında kolap koyup oşo okuyucu açıp berip etkende jok degende eki şakir. Onları değerde koymakta. Masala oşonda bizdin gençiligimiz oşonda. Buna hazır geçen onu televizyonda men Roza Manova'nın konsertini gördüm. Ustad'dan kalkan amanattı. Jalan şakirtleri ben, ustad şakirt. Ama doktorski yemesinde okuyan ben. Ötesiyleyim de. Bu yerinde onun çılığı talant, zalkar. Buna praktikaminen naukanı birde alıp geledi. Ustad şakirtlik, özünün ırçılığı, komuşçuluğu, oğunçuluğu, dastançılığı. Pedagog, profesör. İlimdin doktoru. Buna şunday menet geçken prosta. Şunda udavası aldım. Konsertler var. Ustad şakirtliğinden ökütüp östürüp öğretti. Bu akındarga ötüp Elmirbek başlayıp ketken ustad şakirtliği. Kanday akınдар. Az 60'tan açtı. Kuşta kızlar çıkıyor da takım kızlar. Çapçaş. Senden de küçük kızlar. Sonra kızlar çıkıyor da. Bu ustad şakirtliği nemesi şurada. Bu ilgerten bizim Kırgız'ın kanında var, ilgerten şunu dikkaletkan. Oşonu şu Roza çıkmadı bu. Salttu muzikada. Oşonu aytıp özde söylegende үйренген ustadların, buga tasir bergen ustadların daim aytат. Men oturup ejen aytып atpаймынбы. Şunu kayсы konsertin görmeli daim aytат. Oşon üçün oşol zalkalar ruh koldop atat. Sen çinletip oşonday ayt. Şunda boş керек. Oşon üçün köp özüňe de aytarım. Үйrөнгүлө. Kırgız birle söz ben aytıp koyganda ilgari. Karnının sözün kapka saldım. Şunda ile gepte. Yaxşı aytılgan söz, yaxşı tarbiya kulaktan girse jürek işledi. Ben okuşlarıma daima tiyatroga, Batkent tiyatrına, Talas tiyatrına, Narın tiyatrına var oyunlardı koydum. Bizge Kırgız'dan koydum. Anda ben okutkan baldarım aytçım. Eyvallah. Gelgen rejissör gelgende artistlerge. Son jaman jagын izdep, jaman jagын çukurabay.
жакшы жагын алып калганга аракет кылгыла. Ошону издегиле. Ошондо өсөрсүңөр. Ал жаман жагын бир ай оюнду коюп бүткөндөн чамадан салып үзүлүп кетет. Ошентсе ошо студенттерим айтып калышат. Чын ошондой болот турбайбы? Ошондой болот. Ал чукуп элер, жамандыгын издеп элер, аркасын бүтүп отурсаң, ал сага жакшы неме бербейт. Анысы кандай? Журналисттерге да сага да айтып коюшмун. Баардык келген журналисттерге айтып берем. Онда интервью алганы келгенде жанагы күндүк көрүнүш адат болуп калган суроолорду дайыма бере берген аңгачкалар. Качан туулдуң эле, кимди сүйдүң эле, анан кийин кантип артист болуп калдың эле, кантип минтип калдың эле, тигиндей деген суроо көп эле бере бербегиле деп коем. Анан тынчындыкта отуруп туруп сурасаң айтып бере берем аны. Сенин берген сурооңо мен кыйналып жооп бергендей суроолорду бер. Вот ошондо өсөсүң. Мен кыйналып, туйлап, не деп жооп бермегенде ойлонуп, ошону мага да жакшы кылган болосуң, өзүңө дагы. Маселе ушул. Журналистканын күчү да ошондо. Саясатта болобу, бытовой турмушта болобу, чыгармачылыгында болобу, кандай. Бардык тармакта. Мага бир журналист келип айткан. Бүгүнкү саясатка кандай карайсыз деп. Саясатка жакынсызбы деп. Менин саясатым бар дедим. Кайсы саясатка? Партияны убак эмеспи? Кайсы партияны колдойсуң деп. Мен тигил же бул партияны колдойм деп айтпайм. Бирок менин өзүмдүн саясатым бар. Менин саясатым театр. Койгон постановкаларында, ойной турган аткарган образында. Мен ошо менен алек кылам, менин саясатым ошол. Анысы кандай? Анан тиги партия жакшы, тиги жаман, тиги орто деп. Бөлүп жарбайсыз. Бөлүп жарып, ал эмне деген саясат? Маселе ушунда да. Башыңы ортуп жибердимби? Жок, жок. Сиз айткандай аябай ойлонуп калдым. Мен да азыркы учурда дал ушундай телевизордон көрүп калып жатам, ушундай концерттерди, кинолорду деп калып жатпайсызбы? Анан азыркы учурда мисалы кино тасма жаатында өнүгүүсү кандай болуп жатат? Эми азыр Канчалык деңгээлде өстү деп ойлойсуз? Азыр мына камера кармаган кишинин баары эле кино тартып калды. Азыр. Албетте аракет кылып келатышат. Жаштарына бар. Бирок мен билимин, ой жүгүртүсүн өстүрөйүн деген аракетти көп көрө албай атам да. Тартылып атат кинолор. Мына азыр ошондой бир муун келиш керек азыр. Өкмөттү кино укмуштугун керек экен, кинонун таасири ушунчалык биздин жашоодо да, биздин саясатта да чоң немеси бар экен. Ошого момунча көңүл буралы, каражат бөлөлү дегенге муктаж кылып коюш керек да. Анан айтат, тетиги бала укмуш экен. Өткөндө бар кичинекей эле немесин кандай көрөбүз койду. Бул документарный фильм экен, 20 мүнөт. Зато айтайын деген ою бар экен. Ошондой мүмкүнчүлүккө жетиш керек. Анан майда мурдун чукуп да башка жерин чукулап күлдүрөм деп комедияларды коюш. Ал мен эчтеке таасир бере албайсың. Айтып калбадыңызбы, азыркы учурда камера кармагандан баары эле кино тартып калды депчи. Анан дал ушул кино тасмага түшүп жаткан актер, актриса, мисалы айымдардын, мырзалардын, агаларыбыздын, эжелерибиздин мисалы кадыр баркы кетип жатат деп ойлобойсузбу? Анткени азыркы учурда мисалы соцсеттерде блогер болуп жүргөн инсандар эле азыркы учурда тасмага түшүп атышат. Кино тасманын кадыр баркы кетип атат. Туура айтасың. Бизде мындай да. Ошол
Al barıp düşüp koygan kişi de emes күнөө. Oşa tartıp atkan kişi de. Antkeni bir kinoda finansı çoğun rol oynaydı. Yani bula göre var cüveni verdi. Arzan Murat'ta profesyonel artistler çıkırsan arkadaşlar bağırsının arkın bilet. Türevet'i bekerine açmıştı gidiyorlar. Arar tatkanın da profesyonelizm çok olur. Kus çok olur. Mesela şunu da olur. Oşan için asamlığında dramatik situasyonlar ötken seriyozlu filmlerge seriyozlu profesyonel artistler tartışkırık. Kanokölde. Sulu kendi öyle boyuzlu kana bul çıpası kendi tatlı vergende. Al doğru ötkütkenir. Oy verişkirez. Азыркы учурда кино тартуучулар көбүнчөсү мисалы жаштарга негизи эле адам затына талим тарбия берүүнүн ордуна көбүнчө акча табуу үчүн да кино Ошолду, тартып ал калышты. маселе ошондо болуп атпайбы. Ошон үчүн мен жана айтпадымбы. Кинода финансы чоң роль ойнойт. Берүүгө да, тартууга да, алууга да. Бүт финанс ойноп туруп алат да. Ошон үчүн Финансы чоң роль ойнойт деп атпайсызбы? Дал ушул акча табуу үчүн гана кино тасмаларды көп жаратып туруу бул катачылык эмеспи? катарчылык кандай кески катарчылык деп деле айтууга болбойт, бирок максаттуу болуш керек да. Ошон үчүн ылайым чыга берсиндер. Ошол мисалы үчүн ошо Шамшиев, Gena Bazarov'tar kino rejissör болуш үчүн дегенде киностудияда бул оператор, звук режиссер болуп иштешкен. Андан кийин барып Москвага барып кетти бүтүп анан кийин билим алып тоюсун. Анан келип анан кино тарта баштаган. Чоң кино. Анан тоюс буну айтайын деген özünün bilimin öyle ruhani halkına toldurgan da. Ondan başta. Abi sazlıkların geçtiğinde sünaracağız bilette sonra tartamlayıp tartatmayı. Mesela şunda bilimde zorlaç gerek. Сөздөрдө күнү эки жактан кетет деп коет го. Дал ошол жеңил желпи тасмалар тартылып жатса, ошону кабыл алып жаткан элден дагы күнөө бар болсо керек. Elge kандай film olsan göre öğret bari, göre öğret de. El analizlebeyt de. Mesela şunda da. Bolbagan nemeken de. Sonundaken de koyat boldu. Eldi de tarbiyalış керек de, şunun için jakşı nerse menen. Айтайын дегеним, эл качан анализдеп, кайсы тасма мыкты экен, мындай тасмаларды азыркы учурда айтып жатпайбы, жеңил желпи тасмалар көбөйүп кетти депчи. Жеңил желпи тасмаларды мисалы тартууну токтото турган болсок, дал ушул сиз айтып жаткан эң мыкты тасмаларды чыгарууга мүмкүнчүлүк болбос беле дейм да. Адамдар эң биринчи анализдеп көрүш керекпи? Карапайым көрүүчүлөрдүн арасында деле жакшы фильмдер тартылса, тарыхый фильмдер тартылса деген тилектер айтылып эле келатат. Анын үчүн дагы келип финанс өкмөт финанс өтөч керек. Өкмөт көзөмөлгө алыш керек. Ошону тартылат. Мисалы үчүн мага келип бир тарыхый фильм тартты. Hemen desepte bücretin esir olsun biz. Bir söz millet dalası size. Oynanasın da. Kazasın da. Daha kaç yerini alsam, kandayan tartsam da. Şöyle makıda öyle arada bir tane kamera kararına tartarbaysın da. İzil değilsin ana. Anan tartarsın. Ama oşonda boş gerek. Biz şimdi aytkanda Gorka Münörgө epikal çıkarmalarga öte bay mamleketmiz.
Биздин эмне деген кенже эпостор бар. ооба. Мына эмен казактардын кыз жибегин билесиңер. Момундай эле чыгарма. Зато кандай кино чыгарып койду. Сүйүүнүн символу деп укмуш. Эң кичекте. Көрсөң көзүң тойбойт. Сонтар. Ошондой фильмдерди бизде деле тартса болмойт. Батырдык үстүндө биз кыргыз үстүндө Манастын урпагыбыз эле көкүрөктү кое алабыз. Көрөскөн эчтеке жок. Эрте алдын тартса болобу? Болот. Жанышбаевди тартса болобу? Болот. Курманбек тартса болобу? Болот. Мына Манасты кое туралы. Ушуларды тартып мына башташ керек да. Анан мына казактар кыйын экен. Кечээки эле мына Атамекен согушта батырларды. Маншык Мамедова деген герой Советский Союз. Бул жөнүндө кинону тартып койду. Алия деген пулеметчиси бул жөнүндө кинону тартып койду. Занам Москва дептиби. Жанагы Момушулу жөнүндө фильм тартып койду. Биздин Чолпонбай жөнүндө жок эчтеке. Чолпонбай сөөгө коюлган айылда орустар дайыма барып гүл коюп, сөөгө гүл коюп сыйылып турушат. Бул кимдин кемчилиги? Өлүп калган Чолпонбайдын кемчилиги эмес да. Артынан урпактары бизде кемчилик. Ушул жөнүндө тартыш керек эле кино. Ушул эле мени ичимге берет. Мисалы артында калган урпактын кемчилиги деп атпайсызбы? Эң башкы күнөө кимде? Мамлекетте биздин. Ошондон отургандар баягы идеологдор бар да. Идеологияны башкарып өткөн сунуш бериш керек да. Момунда киношулар чогуу туман. Эмнесин тартпайсың? Давайте конкурс жарыялабыз сценарийге. Чолпонбай жөнүндө. Анан ушуларды акчаны биз билебиз. Тартыш керек да. Мен бул жагынан казактарды кыйын экен деп койдум. Алия жөнүндө, Маншык Мамедова жөнүндө. Сонун Шамшиевди чакырып барып тарттыр. Шамшиевке тарттырганда да. Жана Маншык Мамедова. Кыйындыгы, кыйындыгы. Бизде ошол нерсе колубузда турса деле. Биз колубузда турса пайдалана албай. Эми казып чыгып атпайбыз. Тиги түкүнчө чоңдор моунча мамлекетте мынча акчаны жеп койгон, мынча акчаны неме аткан. Ошо жеп атканда каякта турдуңар эле? Деп сурай турган киши жок. Азыр деле айтыпты азыр. Бирин бири чукул эле. Келгендери, кеткендерин чукурайт. Кетип калгандан кийин келгендерин чукурайт. Ошоларды ойлоп отурмун, көп ойлоном да, ойлонуп отурмун. Кокугүл эл экенбиз деп коем. Шабдандын айткан сөзү бар деле. Эл жүрүшүндө жоо чапкан батырларыбыз баягы чоң казатта кырылып эле жана от жагарлардан төрөлүп калгандарга окшойбуз. Философияны ачкан. Кааласаң каалабасаң да чындыгы бар. Маселе ушунда да. Ошон үчүн силерди ар бир өкмөткө айтарым. Эсиптин өтөлгөсүнө чыгыш үчүн аракет кыл. Эң негизгиси. Ой, чоң рахмат, ырайчылык билдиребиз. Жогоруда болуп өткөн маегибизди биз көрөрмандарга кызыктуу болду деген ойдобуз. Анан дал ушул бизге айткан акыл насаатыңызды сөзсүз түрдө кубагыбызга илип алып, ал нерсенин баарын сөзсүз түрдө аткарабыз деген ойдобуз. Чоң рахмат, ырайчылык билдиребиз. Урматтуу Жылыс Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары, бул өткөн маегибиз сиздерге ары кызыктуу, ары пайдалуу деген ойдо болдук. Сиздер менен бүгүн кызматыңызда да болгон мен Махабат Жанибек кызы. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.